Ćao, pozdrav svima, moje ime je Dušan i trenutno se nalazimo u selu Tovariševo. Oman je selo pored Bačke Palanke u kome moja porodica i ja imamo porodično poljoprivredno gazdinstvo koje je, da kažemo, više tradicionalni biznis koji je nasleđivan sa kolena na koleno i ja trenutno predstavljam četvrtu generaciju. Što se tiče trenutne operacije koju radimo, ili da kažemo aplikacije na njivi, to je folijarna prehrana soje. Danas je 25. jun i trenutno je 23 stepena i nekih 15 minuta do 21 čas. Znači izuzetno kasno, iako se možda to ne vidi na snimku, ali ovaj period smo izabrali zbog temperature. Želeli smo da bude ispod 25 stepeni kako bi prskanje moglo da bude što efektivnije. Ono što nas je malo plašilo, a verovatno i sve poljoprivrednike u Srbiji, jeste vremenske nepogode koje su i javljene za današnji dan i imali smo situaciju u kojoj smo se dosta zabrinuli. Radili smo jednu njivu koja se u odnosu na ovu nalazi 5 km dalje, gde je bukvalno do polovine njive padala kiša, od polovine njive nije. Sama kiša kao kiša bi perfektno dobro došla. Bilo bi super i za ovu soju koja je verovatno već u velikom problemu zbog nedostatka kiše, ali problem je bio što su oblaci izgledali mnogo zeznuto, tako da verovatno ne bi bilo samo kiše, bilo bi leda. Ljudi iz susednog sela su ispaljivali protivgradne rakete i nadam se da će ovaj put proći samo sa kišom koja će poljoprivrednicima mnogo značiti, a bez nekih elementarnih nepogoda koje će opet napraviti problema poljoprivrednicima. Što se tiče samo folijarnog prskanja, tu aplikaciju, odnosno taj tip prskanja, nismo često primenjivali. Ove godine smo odlučili da probamo na određenim parcelama, to jest na većini parcela, i da vidimo kakav će efekat ostaviti samo ovo prskanje u odnosu na parcele koje nećemo uprskati, odnosno odraditi ovu folijarnu prihranu mikrobiološkim tečnim đubrivom. Primjena ovog đubriva koju koristimo je 1 litra po hektaru. Prskanje radimo sa 150 litara po hektaru i DKT diznama. Također ono što je nama ove godine dosta značilo u tom prskanju, pošto generalno ova soja, koju ćete sada imati prilike da vidite, ovoj soji će ovo biti četvrto prskanje i ljudi koji se bave sojom znaju da uglavnom svaka godina se završi sa 3, 4 do 5 prskanja. Kamo sreće kad bi mogla da se završi sa manjim brojem, ali ove godine mi smo presrećni što se završilo i nadamo se da će ovo biti poslednje prskanje i jedino prskanje u vidu prehrane. Što se tiče same ove soje, ona je posejana krajem aprila, početkom maja, znači 29. i 30. april ili 2. i 3. maj do 4. maja. To su 5 dana koje smo iskoristili ove godine za setvu. Malo smo kasnije posejali, ali smatram da je ove godine to ispalo mnogo dobro, jer nakon setve smo odradili prskanje totalnim herbicidom i dubinsko prskanje gde nas je poslužilo vreme. Kiša pala, što je bilo super kako za to dubinsko prskanje, tako i za samo nicanje soje. I ova soja je generalno dosta brzo napredovala. Ne mogu sa sigurnošću da kažem, ali verujem da je stigla veliki broj soja koje su sejane čak i početkom aprila, možda čak i ranije, mada za ovaj naš predeo okolina Bačke Palanke negde od početka aprila do sredine aprila većina ljudi odradi setvu soje. Što se tiče same naše soje, mi smo je sejali, ovu tablu ne mogu tačno da kažem, ali ajde da uzmemo da je kraj aprila, početak maja, jedan od tih dana, dan, dva, manje više nije toliko značajno. Ono što je trenutno problem s kojim se svi susrećemo jesu pukotine koje su se javile zbog prevelike suše i možete da vidite da bukvalno mogu da ubacim svoja 2 prsta unutra, iako imam dosta debelu ruku.
pukotine na ovoj njivi toliko i nisu velike koliko su na drugim, ali evo ako možete pogledate, bukvalno 4 prsta i ceo prst može da uđe unutra. Sama soja se i dalje drži, ali smatram da je zaista bitno da što pre padne kiša kako bi ove godine uspeli, ne samo mi, nego generalno svi poljoprivrednici, da ostvarimo dobre rezultate u proizvodnji. Što se tiče ove parcele, ona je odrađena, znači kao što sam rekao, prskanjem posle setve, a pre nicanja. Odrađeno je jedno prskanje ambrozije, čička i ostali korova, dok je još soja bila pre treće troliske. I odrađeno je jednom selektivno prskanje sirka. Znači prskali smo protiv sirka samo na mestima gde ga je bilo, jer u većem delu njive nije bilo, pa nismo htjeli da bacamo otrov ni za šta. Tako da smo odradili prskanje svega, ajde da kažemo, četvrtinu svake od parcele smo ukupno, kad bi se pogledalo, odradili prskanje protiv sirka, dok ostatak, odnosno delove njiva, nismo dirali, jer nije bilo potrebe i došlo bi samo do pravljenja troška. Ono što sam također hteo da spomenem jeste da ove godine smo uveli to uz konsultaciju s našim prijateljem, da počnemo da prskamo sa 100, došlo je do promene kamere, ne znam kako ste me čuli, da prskamo sa 150 litara vode po hektaru. Do sada smo to radili sa 200 litara. Na kraju su nam ljudi rekli da su oni prethodnih godina radili sa 150 i da je efekat isti. Odlučili smo da to primenimo i mi i mogu vam reći da se ove godine dosta dobro pokazalo i da smo mi dosta zadovoljni. 150 litara u ovom slučaju je dobro, jer naša prskalica ima 1200 litara. Ako smo prskali sa 6 litara, to je sa 6 hektara pre, odnosno 200 litara, sada prskamo 8 hektara sa jednom prskalicom puta 150 litara, znači 1200, i to nam se mnogo bolje pokazalo. Ono što jeste uslov kada su ove dizne u pitanju, to su IDKT dizne koje prskaju otprilike ovako sa 2 mlaza, i dosta i bitno je da traktor posjeduje dobru, odnosno veliku brzinu. U ovom slučaju naš traktor ide negde između 11, 12 ili 13 km na sat, zavisi kako kad. Imamo mali problem, nisu nam usklađeni brzina koju emituje prskalica na senzoru i sama brzina traktora, tako da mi teramo negde između, i to je na brojilu od traktora nekih 12-12,5 km. Tako da u principu to je to. Ne bih vas više zadržavao, nadam se da će ovaj prvi snimak nekom značiti, pomoći, možda nekog zainteresovati da pita nešto. Ono što ćemo raditi u sljedećim snimcima jeste da ću se truditi da svaku operaciju koju radimo snimim, da možda malo više kažem o mašini, o traktoru, o prskalici koju vuče, znači u zavisnosti od operacije koju radimo, probati da objasnim svaki traktor, svaku mašinu, zašto smo se za nju odlučili, naša iskustva sa njom, prednosti i mane, i nadam se da će vam se svidjeti ovaj snimak, tako da želim vam brzu kišu i sve najbolje.